ebusia from our papa at the bar attention TV so and then the 21st of June 2022 yeah Benada area aka 2 minutes now 2:30 p.m. na me did say by this time there wa wo proma ko di dwa enimbre okoye aduane okopopo nsa no e de ma wodrofo ana wo ma no say de wona mkwan so a wo ko traffic e wo mbaka eno nti gibre never share attention TV never obi wo de window na obi ti ho na ni kumu otoko a o kasa say na traffic de be na makodu fia koye na ma mikuno bon neka chance attention TV e wo live eno nti onko share attention TV nene asame e be ka no emu wode papa eye fi se kame akoye se ensobi ayibo mu no ya na nyuma bi ho aye ya ye shada entiase ye fa offer to as example e go ho say na me kwa de na me kwa so we akoto offering pay 10 cedis anye so for nko mu goto na so we ye de ni share tithe se ka se tithe ya na bible no kraka e wo Malachi chapter 3 verse 10 aye be kan e de ama wo see na ye fa tithe e ba se e be we odwane e wo storehouse Enti e bisa ye ho sem e ba the tithe ahwan ana edie yen church members ana sosofo ana odi tithe midi ene akosia sparkles na we ka won so attention TV enye Facebook enkoa ana edie ejuma uko YouTube so ho ene faith na ye kesia ye great grandmothers ne grandfathers ne na ugo no ma wo 20 do ha amamre e wo ho amamre no ene say uko a wo be subscribe e dia mame o be like no washi no wasanso a comment say ede amami eya no do ho say ede tina comment na me comment ya me comment me da bi for security reasons enti eya na ha ho kra nya wo comment e was so no yasanso e ba be prayo na kire se wakase wahu ana so bete asem na wakasa obisa no ase attention TV ebiemo enso eni me kokudamfo agi wonda Omasi omano asase kan ye de kwafu ye de kodwira ayi banche ende se wudua ana se wutu a wudi befia se na se kan na no ye ha no saa so ana be kire se ne banche na e be si ja so ntem na asanso abentem amohu se ne onso obewo a obetu wa wo otokroma enso e ja shi wo amawo bi se ene de ma ye juma be se fata se me di fufo ya medi ene ntia wutia mame bre na me ko pesika embra ni na ene se ma me twa me ho me ba e de djumedi e be hyehyes abusia me twa me ho a ma ba na kyerese kana na makope no na ni na ene University Foundation ono ene foundation ni ho si waso no ni bi e ja kama bro ba musia won kra no ebeto ba pi na wanya bibi kra eni for a day I know odumi na oboa ebi uni migate amo a call ya smeshe university obiska edi amo ne number and 0548302985 onye pese mo kumenya enti ana wo say wa so pese wo boa foundation fa wo de bra na bibia eto di nshira na eba na unso ebi account na ga na ye de gogo 2 cd won kwa ye besa 1 cd ede amao and then discussion na ye discuss and say tight I to e wa sorry dem be so foot na ho bringing eya hwan mu na edi fi say be wi ase na say sorry kra no ye be ba for ye e de akoye dwumadi bi na so tight na me de fa no enya sorry dia ana say sofo no o de penemba o di school fees ana say tight na kasa no ye say ye fa ntia sofo kana sofo dwuma ban ana wodi no ade so sorry a obetina property na kire say praise the Lord hallelujah praise him hallelujah yen fire tro yen ko bible say na yen ken kan mama ko ma beja for so me ye be kan Malachi chapter 3 verse 10 e dia ma ye tie be start if 7 no e dia batten if say bible kra ka say yen fire tithe any offering na embra asori efi yen ko na me ma pamfo me ko ma pa ba na yen fa ko no e hye es e ma pa ba e de batten They just saw Baba. Apostle Dom, come say they are. Oh, I don't. Apostle swear. For me, I'm quite more jolly free sunny way. And I said, my brother. Suffer Paul. Mammy. Also, okay. I was here for pound for and the menu more
ebedi dwuma ana meji wo edi achire wo na meka wo say Attention TV is live again on Facebook, and this is what journey for we like I try to say on so and journey e wo ho na obesi ade papa paye e de efemu na meka wo esese wo hia ma endu bebiri so wo comment bi so anu eta e wo comment section ho so e de amame I said I'm meeting kind of na what journey they discussing about the tithe ye bo ana ye koto ewo asori dem ye timi to tight ama sabi kai sika ye wo nyina etimi esan efiri ne ho na trese sofo dey say e baby ase na sofo private na so say yeah second harvest ye beji o na chese ni na no plan e sika ani ye ko ye bia so a omo san so be tight and then anema no e basa na se re kotro ni mo ansa na me dey questions no akoto asofo hudamfo enim your Bible quotation no at the Malachi chapter 7 down to 10. Mekai poto kasano. But say even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, says the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Verse 8 no say, will a man rob God? Yet he robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithe and offering. Verse 9, or say, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10 now, or say, bring ye all the tithe into the storehouse, that they may be meat in my house, and prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Naturally, say Bible no, and so as a mawaka edi afa tithe and offering ho, and I'm making kind edi amount. As for so tithe na ye ko won ho, and as we developing church. Papa, mesanso mawaka ba bi edi ba say. And then you be so say asana krani e because a tithe. Any offering, I actually tithe, no tithe, Yo, but that's a chat here for a chair in your penny or differ entry. The bill of Yame and Shirana, our man and quantity. Yan to say, and we see if you can see a honor, a bag of crano, the Bishia. Natural sir, the Ghana for water to Goma. Yame and Canamona on to me, Indian and Ghana for Yama. Ubi says, tight. A dear, and I say, a mamma dear. That be tight here, there. Tight here, you know why ye. Na, I'm for sure when Yano, which a moon, a duke, na wafa and chrome. Na baako na aka no so odi akọ nyame fi akọbo ha nyame nipa na asosofo a oye nyame necessary pa mi nya to awu se attention to me kwa na ya sha se ye kire se wo ye sofo a ese wo ye adwuma na wo de ka ho se na ba ya wo le chero asafo no be we ni mefu mpo okay we ni mefu de telebi ana ye de efu nkran ye so ye de kire ye ni anama asafo no so ye sofo a we tuma be efu banchen bode ebro na etumi aboa we ni kura we tumi be ma ba so de man wana wo kire wo okay na sa edwuma etesa no na se wo ye na se otonya faso a nya ye no uyi sika bi adwuma no film a ya ka na ye faso okay na no na obechim edu na o ba ko akoma osofo a ono no ondo afu anase bibia o jiru de bompa ye de mo kanya me asam de kirew na o ya ko akoko am sene ya o nya amode na o de dia amode dia so for Paul maybe so tight ya my pastor don't for actually
why more and I was saying yes ya ka say tithe ya ma dwenkyere mu na my Bible kama yin na ya ti asense we dwuma obeyen Oscar obeyen uchim 10 wo ba fa 9 na Oliver ko wo da bran yanko pon no onsi magiska wo mfi asol be bi ansi but senior maybe apeni akano say tight na wo dey ban enye soft na nkoti pesi but ye wo nkofu bi wa so ni mu a then one night asol ma but what die soft but what masi nipa bebre we ni da so ina wo soft soft no so gina woni e bia onye adwuma ya ne aso dwuma na oya e bia wontua ne ka church ni ntua ne ka nti da tight no eno na soft no betumi ana so man betumi di ahwe soft no ana wade aboa ma se aduane na ebeba machine house no nkofu bebre ho a wopon asola wongo fio gozo okofi awi ni ho nti aba asola e bia oba no oba to collection o do men kan say 5 cd ana 2 cd da sika na ode ba ne nkwaye kra no aya ase oni bia ode beko owo ma bi onye adwuma na ho a kire ode ba tools of nanim so comment na untumi kan je ne say onkofi na ya mebeye we nya mpaabo ati ase Bible say wunu ebe bi sa obibi na ebi wo ho no wanye na o ka cha nse onko asudwi mu a enye nhira enye osom no nti se woni da sofo so say mission house de me wura ho a kwan bi aso de me enye aduane endi a me enye sika se dia no chi no wa chimituma okọ bi anche ya mfa na se aye mission house nti ye ka se tight a anase aduane a wo de ba ama obi nso ba wa tam bia ni obi ababa wo